Radi sada kao ja, kao ja, kao ja. Vežbu jednu, 1, 2, 3. Ajmo svi, ajmo svi. Usta mirno staniti, Staniti, 1, 2, 3. pa ručice ispred grudi staviti, staviti. Zatim ruke podigni, Podigni, podigni. prstićima mrdaj ti. 1, 2, 3. Onda ruke spustiti, spustiti, raširi u visini ramena, neka stoje ti. Zatim ruke spustiti, spustiti, spustiti. Pored tela, 1, 2, 3. Neka stoje ti. Vežbaj sa mnom ti. A nožice pomeraj, Pomeraj, pomeraj. pa ko zeka skočiti. I onda se okreni. Pa onda Hop, i onda stop. vežbu završi. Brže! Vežbu sad ubrzaj ti, 1, 2, 3. I opet 3, pa ćeš se razbuditi na brzinu ti. Ruke gore podigni, ruke dole spustiti. Nožice sad pomeraj kao zeka. Skokni ti. Okreni se jedan krug, pa još jednom budi drug. I na kraju, Kao